Hai kawanku, coba dengarkan lagu ini untuk kau renungkan arti persaudaraan. Hai kawanku, mari kita bergandeng tangan dan satukan hati, erat kita Hai. Hah? Ikutan dong nyanyi, aku ikutan. Boleh nggak? Ikutan dong nyanyi. Boleh dong ikutan nyanyi. Nyanyi. Bisa nyanyinya si Ableh? Emang siapa yang bisa nyanyi? Bisa nyanyi kenyang senan berit mah. Kamari si Ableh nyanyi berit paeh. Hah? Ngeledek Kang Aing. Gini-gini juga gua mah penyanyi profesional dong. Lagu apa? Cangcut, dangdut, pop, rock morosot, rock and roll. Sok hayang naon. Di layanan. Lagu apa sama saya? Ngomong udah lain ah. Sok toy, udah Pengen udud euy. Aduh ngomong-ngomong pengen udud nih hadud. Hayang udud. Ada enggak? Kana udud. Wah deui. Tong dibere toy. Ngomong-ngomong, Bleh, mana bisa nyanyi naon? Oh, Bleh. Oh, bisa naon, Bleh? Bisa tuh nyanyi. Ayo, rek nyanyi naon ayo. Aya lagu anu keur viral. Marane nyaho teu? Urang mah nyaho. Lagu naon nu keur viral teh? Oh, Bleh, naon viral. Aya tah dengekeunnya. Marane dengekeun. Sok ya lagu saya. Usah bosan, yang boleh nambat, enam YouTube. Bosan, yang boleh nambat, enam YouTube. Alam melesat, usah bosan, yang boleh nambat, enam YouTube. Alam melesat. Prak cakot. Prak prangko prek. Mam. Mami. Jadi kana iya teh. Si Ableh mah jadi kena kahakanan. Ini kan kesaturit pararae jadi gitu. Parah Bang Babi. Rame aja kah? Nah, eta bakal kahakanan we si eta mah. Mami, do you love me, Lu? Do you love me? Urang gubatan yo. Wah, ayo urang kebotan. Hah? Aing di kebotan. Ayo. Geus si barudak aya. Bisi motor. Masih kene nyanyi mami we. Digebugan ge motor oleh si keneh he. Siapa kunaon? Kunaon? Ayo di kebotan. Kunaon di kebotan? Hayang mie. Yang mie. Hayang mie. Aduh, ada di kebotan.
Aduh, pan hayang mie. Pantesan atuh sama di kebotang ngaresekeun da maneh mah. Hayang milih. Hah? Nah, geus tahak. Pan hayang mie, pan hayang mie.